Okay, Ilocano Power live. Ilocano Power. Isa-gisa. May dinakdakan tayo ng tao ngayong gabi. Ilocano Power. Kalunay. Ayan o. Huh. Ang ating Ilocano Power. Nalilisan lang to. Ilocano Power. Ilocano Power. Ilocano Power. Ilocano Power. Ilocano Power. Yun. Ilocano Power. Ang Kalunay. Ilocano Power. Balakong Munggo. Kalunay. The best. Ang ating Ilocano Power. Balatong. Isang tapat. That's it, pansit. Ilocano Power. Ilocano Power. Ang malunggay kalunay. Ilocano, Ilocano. Kulon lang natin yan. Marami tayong kalunay eh. Tapos kakain na tayo. Meron tayong dinakdakan dito. Yan, dinakdakan. Ilocano Power. Ingat kayo dyan sa Pilipinas, may bagyo. Binabagyo ang Pinas. Malakas ang bagyo. Ingat kayo. There's a big typhoon coming sa Philippines. So mag-ingat po tayo ha. Magpalakas, Ilocano Power. Pero meron tayong dinakdakan dyan. Para mamayang gabi, Ilocano Power. Ilocano, tapos ibabalik din natin pang dinakdakan dito para mamarinig pa rin siya. Yan. Ating dinakdakan Power, Ilocano Power. Ito yung ating munggo. Balatong Power, Ilocano Power. Ang balatong. Hindi natin ang kalunay. Pwede nang kumain. Ating Ilocano Power. Ali. Yan. Let's Ilocano food. Ilocano Power. Ali. Healthy food, Ali. Ilocano Power. Yung. Hinahanap ng konti. Yung. So, pwede niyang Yung kalunay, medyo lutuin ng maigi kasi matagal maluto ito. Yan, balatong. Kalunay Power. Kalunay. Yung malunggay, huli na. Galing sa kapitbahay, kay Uncle. Shout out, Uncle. Yan na po ang ating kalunay. Yung Ilocano Power na yun. Kalunay Power, Ilocano Power.
Kalunay, luto nyo na laing. Kasi ang kalunay, matagal maluto yan. Hindi siya masyadong da-digest. Kalunay. Mas matindi ito kaysa sa luyot eh. Mahirap i-digest kaya lutuin ng maigi. Ang kalunay. Kalunay, spinach yan. Ilocano. Yan. Ang kalunay power, Ilocano power. Yan ang kalunay. Tapos yung ating dinakdakan power. Para mamayang gabi. Ilocano power. Yan. May dinakdakan power, Ilocano power, malunggay power. Ayun, no? Ang ating dinakdaks. Pang dinakdaks. Mag-ingat dyan sa Pilipinas, may bagyo. May bagyo ang Pilipinas. Kaya mag-ingat. Yun ang ating pangdinakdakan power. Usok-usok pa. Sarap yan. Yung ating kalunay power. Ito yung maigi yan. Ano to eh. Medyo mahirap na digest. Whoop! Nag-ano na. Nag-fire na. Nag-fire na siya. Wala na. Pinatay ko na. Yun. Ilocano power. Kalunay power. Yan. Pagkaluto nito, kakain na rin tayo. Ayan o. Kalunay power. Saan ka pa? Lagyan kaya natin ng konting paminta. Konting paminta ang ating gulay. Para may kick. Yan. Yan. Balatong power, Ilocano power, Kalunay power. Ito yung maigi yan. Purong gulay. Sarap. Tikman natin ang sabaw. Oh my goodness, super good, Ali! Gagawin natin. The best! The best! Oh my God, napakaganda. Sarap ang kalunay sa balatong. Kalunay. Lagyan din natin ng ampalaya mamaya. Ayan o. Yan. Para super food. Ilocano power yan. Ilocano power. Yung lutuin natin maigi yung kalunay. Kasi nandyan yung medyo ano siya eh. Mahirap maluto ang kalunay. Tama na yung timpla ko. Hindi ko na siya nalagyan ng bagoong kasi meron na siyang pampalasang nor. Oh my God. So good. So good, Ali. It's so good. The gulay is so good. Balatong power. Ilocano power, balatong power.
Kumain kayo nito ha, Ali ha. This is good. This is good. This is munggo. Beans with spinach with malunggay. Yan. Very healthy. Kasi nag-Jollibee kayo ngayon naman healthy. Yan. Kalunay Power. Ilocano Power. Ayos yan. Kung mag-ready na ng kanin ko, kakain tayo habang mainit bago maluto. Wala kayong rice, magluto na kayo ng rice nyo. Ilocano Power. Ilocano Power. You okay? Are you locked? Diaper down. Ali. Wait, can you also get the dog shaper in the drawer thing what the keys are? Shaver daw. It's under the chair thing. Okay, this is Balatong Power. Ilocano Power. Meron din tayong dinakdakan dyan. Ayan o. Very healthy. Ang ating kalun ngayon. Ilalagyan natin ang malunggay. Malunggay Power. Malunggay Power. Yun. Woohoo! Superfood. Malunggay Balatong Kalunay. Malunggay Balatong Kalunay. Malunggay Balatong Kalunay. Si daming Ilocano. Ilocano Power. Ilocano Power. Yan ang aming ulam. Ilocano Power. Ilocano. Yan ang ating ulam, Ilocano Power, malunggay, kalunay, balatong. Malunggay, kalunay, balatong. Tapos sa dati dinakdakan tayo dito ng daman eh. Dinakdakan, tumamalang. Biyernes, eh. Malunggay. Balatong. Malunggay, balatong, ken kalunay. Ayos ba? Ayos ba? Ayos. Kain na. Kain na. Malunggay, balatong, ken kalunay. Okay. At itong sinasabi naming Ilocano Power. Malunggay, munggo, tsaka malunggay, balatong. Balatong, munggo, kalunay, spinach, and moringa leaves. Malunggay. Yan. Ayos yan. Healthy yan. Very healthy. Healthy. Okay? Okay. Masarap po yan. Kain. Yan ang ating ulam. Ulam. Malapit na. Pwede na yan. Pwede na yan.
Pwede na yan, pwede na yan. Pwede na yan, pwede na yan. Woohoo! Okay. Patayin na natin ang ating Ilocano Power. Itong dinakdakan namin yung gabi. Ito ang ating ulam ngayon. Malunggay, kalunay, and balatong. Munggo.